Poštovani slušatelji i gledatelji Podravskog radija, dobar vam dan u ovotjednoj emisiji Neki novi klinci. Mažoretkinje imaju podužu povijesnu tradiciju u Europi. Krajem 18. stoljeća mažoretkinje su se pojavile u Francuskoj, a u današnje moderno vrijeme brojni gradovi, pa i općine u Hrvatskoj, gaje ovu umjetničku i plesnu tradiciju kao dodatni društveni sadržaj, a sve u svrhu pozitivne promocije svog područja. Grad Đurđevac svoje mažoretkinje ima od 2018. godine. A sada upisuju i nove članice. Idemo saznati više o tome. Sa mnom u studiju su voditeljica đurđevačkih mažoretkinja, gospođa Martina Kutičić. Dobar dan, dobrodošli. I mlade mažoretkinje Dora Arap i Lana Divjačko. Cure, i vama dobar dan. Evo za početak, gospođo Kutičić, vi ste voditeljica mažoretkinja, osnovane se, evo ja sam rekla, 2018. godine, pa kako je krenula ta priča s mažoretkinjama u Đurđevcu? Pa nekad su postojale mažoretkinje 93. sve do 97. 8. Ja sam bila predvodnica i od uvijek se govorilo o 15. mažoretkinje u gradu Đurđevcu. Međutim, nikad ja nisam imala vremena da treniram i sve. I onda evo, 2018. smo se kolegice odlučile da će mažoretkinje ipak postojati i krenule smo s osnivanjem udruge. Onda smo brojile 37 članica, međutim s ovom koronom i sa svim to se znatno broj smanjil. 2 godine ni nismo imale treninge uredovno, samo tjedan dana prije nastupa. I evo sad smo se okupile, sad brojimo 15 članova i upisujemo nove. Idući mjesec već imamo nastup ponovo prvi za Đurđevu, nedjelju 24.4. I nadamo se da se od sad na svim daljnjim manifestacijama budemo pojavljivati. Evo sad ste mi to sve na brzinu rekli, da, ali idemo mi malo podrobnije. Pa jeste li vi onda, gospođo Kutičić, bili mažoretkinja dok ste bili mali? Jesam, bila sam predvodnica i to sam bila 3. osnovne i bila sam i malima i velikima predvodnica. Evo. Od prvog dana do zadnjeg dana. Znači nastavlja se ljubav, jel tako? Da, rekli ste brojite 15 članica. Gdje se evo sastajete, koliko često trenirate? Treninge imamo 3 puta tjedno u dvorani osnovne škole u Đurđevcu. Zahvaljujemo se ravnatelju Domišljanoviću na terminima. Ponedjeljkom imaju nove članice od 5 do 6 sati, utorkom i petkom imaju starije članice od pola 6 do 7, svaki utorak i petak. Znači, evo, spomenuli ste ravnatelja osnovne škole, općenito kakvu pomoć imate i od lokalne zajednice, grada Đurđevca? Javljamo im se na natječaj, oni nam stvarno pomažu koliko mogu, savršeno surađujemo, ne moramo se požaliti. Kako izgleda, evo, jedan trening? Prvo ću pitati vas, a onda i cure. Raznoliko. Pred nastupe znači baš nemamo previše slobodnog vremena za zagrijavanje, za igru, nego krenemo znači sa laganim zagrijavanjem i onda cijelo vrijeme samo koreografije se vježbaju, a kad nemamo nastupe onda vježbamo znači element po element, s tim da na početku treninga radimo i kondicijski trening. Pošto curama fali kondicije, pa mi znaju već malaksati do crkve, od Zagrebačke banke do crkve duge koračnice. Dobro, evo spomenuli ste kondiciju, rekli ste, zapravo smo se tu i sastali, ono što je važno da opisujete nove članice. Kakvi su kriteriji pri upisu u mažoretkinje? Moraju li cure proći nešto? Ili... Ne moraju. Smatramo da svako može uz dobru volju i trud naučiti sve, ništa nije nemoguće. Ako vidimo da nekom ne ide, malo više posvetimo truda, pažnje, vremena, jer stvarno sve se može savladati, to nije ništa teško. Od koje dobne skupine se djevojčice mogu? Od 6 godina nadalje. Iako, znači, mi radimo izuzetke, na primjer mi sad evo radimo upis djece. Ako nekome fali par mjeseci do 6 godina, mi ćemo malo progledati kroz prste. Evo da pitamo sada i naše mlade mažoretkinje đurđevačke. Dakle, s nama su u studiju Dora i Lana. Evo za početak, Dora, reci ti nama kako si se ti odlučila postati mažoretkinja? Pa na jednoj priredbi u školi su došle trenerice i kad sam bila trener s Martinu dok je vrtila štap, nekako bilo je da bi ja išla. Bile su i u Domu kulture, jedna mažoretkinja isto, i dok je trenerica pokrenula od prvog treninga sam odlučila. Znači od prvog treninga si krenula. Evo i kako ti je do sada? Jesi ikad razmišljala o tome da više ne bi? Pa bilo je i takvih trenutka, ali sad i više nema. Evo Lana, kako si se ti odlučila postati mažoretkinjom?
Pa jedno mi je mama rekla za mažoretkinje i onda me odvela da vidim kako je to. Jako mi se sviđalo pa sam odlučila ostati. Evo, trenerica je malo rekla kako izgledaju vaši treninzi. Recite mi vi kako izgledaju vaši treninzi, što sve radite i što je važno. Pa na početku imamo zagrijavanje, ruke, malo stupamo. Nekad su tu i igre, ali pred nastupe su nam koračnice i koreografije i sve ostalo. Lana, kako je tebi? Meni je odlično. Jasno je sve, jel tako? Evo, mi u studiju ovdje ste nam donijele, drage mažoretkinje, evo naši slušatelji ne mogu vidjeti, ali gledatelji mogu, to je štap koji vi koristite, jel tako? To ima neki profesionalni naziv? Ne, to je štap za mažoret ples. Jedina razlika je znači u duljini štapa koji ide prema visini cure. I koliko je sad evo potrebno da se svlada vještina rada sa štapom? Ili to ne kreće odmah ili kreće? Mi krećemo od prvog treninga, znači sa osnovom vrtenja štapa. Tu treba nekoliko treninga, prvenstveno da se ruka navikne jer nastaju ozljede, koža se naravno sva zgreba i onda treba nekoliko treninga dok se ne navikne koža i dok se ne privikne ruka na te pokrete da izgleda se štap premiče preko prsti, on uopće ne ide preko prstiju. Neko svlada već na prvom, drugom treningu, a nekom treba malo duže. To je ono jedno osnovno i prvo vrtenje, ima nekoliko vrsta vrtenja štapa. Dobro, sad evo da ne demonstriramo, jel tako, nemamo mjesta za to. Da, ali evo da pitamo cure, jeste vi savladali štap? Dora, Lana? Jeste. Je li teško to naučiti? Nije. Jel trenirate i doma? Da i ne. Dobro. Evo, što kažu vaše prijateljice koje nisu možda u mažoretkinjama? Sviđa li im se to? Šta ste im rekle o tome? Kako bi vi rekle što su mažoretkinje? Pa svima je zanimljiv taj štap, dok ga vide, svi bi to probali i svi zapravo misle da se to vrti, kako je rekla trenerica, kroz prste i onda dok skuže taktiku, onda se muče i pokušavaju. Dobro, meni to izgleda jako komplicirano. Lana, je li jako komplicirano? Pa ne baš. Nije? Koliko je tebi trebalo da to savladaš? 5-6 treninga. Kako to? Za čas? Da, pa djeca upijaju ko spužve. Kako se osjećate evo na nastupima, kad se to sve lijepo onda obučete i kad treba doći pred ljude? Kako se osjećate na nastupima, Dora? Pa uvijek trema, znojne ruke, ali kad krenemo onda nestane i trema i sve i samo naprijed i gotovo. Čega se najviše bojite? Lana, je se bojiš da ti padne štap? Da, gotovo dok vrtim. Pa normalan je strah, da. Evo, pitat ću vas trenerice, što se tiče, kad sam rekla već nastupi, znamo da su mažoretkinje obično poznate po svojim onako živopisnim odorama, uvijek to bude onako zanimljivo. Vaše odore su bijele, jel tako? Bijelo-sive. Dobro, kako, na koji način, evo to su uniforme zapravo, uniforme, da. Tko ih šiva i evo kako dolazite do njih? Šiva ih jedan kurački obrt u Đurđevcu. Sad evo, imamo nove uniforme u planu, ne budu više bijelo-sive, sad budu bijelo-plave, ali sa svjetlo-plavim. U malo drugačijem izdanju, pošto su nama ovo bile 2 u 1 uniforme, znači ljetne i zimske. Kad je bilo ljeto skidale smo sakojiće, ostale su haljine, a preko zime su nam išli sakojići gore. Ove godine imamo u planu znači nove uniforme, obuću za sve, trenirke za generalne probe, majice, da sve budu usklađene jer ih sad nema puno i možemo to financijski podnijeti. Koliko je teško pribaviti obuću? Jako teško. Jedne čizmice, biti, profesionalne su 1000 kuna. Da, nije malo stvar. Nije. I zato mi nismo ni u savezu jer onda moramo sve preko saveza nabavljati, a to su cijene. Sad kad govorimo dakle o tom sustavu mažoretkinja na razini Republike Hrvatske, evo, kakav je inače interes za mažoretkinjama u Hrvatskoj općenito, kako to izgleda? Interes je veliki, jako dosta, to se sad sve modernizira i to više nije onaj standardni mažoret ples kakav on je bil, znači mažoret ples je nekad bil čisto koračnice i samo taktovi koračnice, jer u biti pokriti noge idu prema bubnjevima. Oni su to sve sad modernizirali, izbacivaju se te koračnice moderno i tu sad dolazi do odustajanja dosta, iako još uvijek ima upita i zainteresiranosti velike.
često evo i ja sam naišla na podatke dok sam malo istraživala da se mažoretkinje i mažoretkinje uspoređuju sa poznatim cheerleadersicama i navijačicama, jel tako? Da. Ali dobro, tako komplicirano još nije, jel? Ne, mi imamo namjeru vesti pompone, sad isto u štapove, jer je dosta povezano, samo naravno razlike bude, ne budemo mi radi gimnastiku. Da. Iako mažoret ples je jedna vrsta sportskog plesa, ali sa nekim osnovama koje mora zadržati da bi bio mažoret ples. Dobro, evo vi sad u tijeku je zapravo upis novih članica, rekli ste da trenirate 3 puta tjedno, jel tako? Evo na koji način se sve zainteresirane djevojčice mogu prijaviti? Znači moraju samo doći na trening, dobe pristupnicu koju oni zadržavaju u slučaju da žele odustati, jer mi ne radimo odmah upis prvi put na treningu. Znači kad prođu 2-3 treninga, kad one vide jel im se sviđa, ne sviđa, jel budu ostale ili ne, jer onda mi imamo hrpu papirologije za rješavati ako nam odustanu. Onda mi damo tak da se isprobaju par treninga i onda ih upišemo. Evo sve ove nove idu na Đurđevo na nastup s nama, sa starijima. Trudimo se ih osposobiti da budu i one na nastupu. To je sad prvi nastup. Prvi nastup, jel tako? Evo za malo više mjeseca. Da. Tako da ćemo dati od sebe da ih prisložimo da budu na nastupu. Pa super. Evo, moram pitati, ja spominjam stalno članice, djevojčice, ali znamo da u tom, općenito kad gledamo širu sliku, ima i dječaka. Kakva je situacija kod vas? Ima li interesa i bili upisali dječaka da dođu zainteresirani? Za sad nismo imali te upite. Imamo upite od 30 godina pa nadalje. Žene koje bi isto se voljelo kušati u tom plesu. Neke možda svoje neispunjene snove da ostvariti. Nedostatak vremena, baš ne možemo sve stići. Ako bi voljela, mi smo razgovarali da bi proširila i na ritmiku, pa njih skombinirale s mažoretkinjama, da nije samo mažoret, ples i sve, ali nedostatak vremena nam je najveći problem. Dobro, bude se to sve posložilo, vjerujemo. Moram vas pitati što je s natjecanjima. Znamo da postoje određena natjecanja i na razini države, jel tako? Postoje. Jeste li vi sad već idete prema tome? Jeste li možda bili na kojem? Ne još, jer isto da bi mogli ići na natjecanje moramo biti u savezu. A mi gledamo da savez izbjegnemo. A dobro, što evo znači biti u savezu, konkretno znači, onda? Mi ne možemo više ovak si srediti uniforme kako smo sad preko ponuda kuračkog obrta. Znači moramo strogo preko saveza, preko njihove trgovine, gdje su isto, kako sam rekla, već cijene abnormalne i znači ništa ne možemo bez njih i bez njihovog odobrenja. Tako da nam u jednu ruku ovo odgovara za sada i članarine su isto astronomske godišnje. Da, dobro, to kad govorimo o savezu, a vi kao evo mažoretkinje u Đurđevcu, i postoji li članarina? Postoji, ona iznosi 50 kuna mjesečno. Kakve su reakcije evo roditelja, s obzirom da ste rekli evo da i određene cijene su tu i uniformi i svega, jesu li roditelji imali kakva dodatna pitanja što roditelji prvenstveno moraju znati? Ništa, nisu imali nikakve prigovore, znači jer mi financiramo uniforme i sve, one naravno se vraćaju, ako neko odustane vraćaju se štapovi, za štapove postoji mogućnost otkupa ako si ga neko želi zadržati za uspomenu, ali uniforme se moraju vratiti. Evo, što bi poručili, ja ću pitati sada i Doru, evo i Lanu ponovno, za sve vaše buduće nove prijateljice koje će vam se pridružiti, a možda sad razmišljaju da nisu sigurne, što bi poručili zašto postati mažoretkinja? Evo Dora, možeš nam ti reći? Pa mislim da kad se jednom krene da se rodi ta neka ljubav prema štapu, prema plesu i da nema se više želje za odustati kasnije. Lana? Ako imaš, na primjer, nekakav nastup, na mažoretkinjama imaš puno nastupa, onda izgubiš puno više treme. I oslobodiš se straha, tako? Pa dobro, da, to je ona druga sfera gdje djeca zapravo treniraju taj javni nastup i baš to, evo Lana, svaka čast, evo moram reći, otišli smo. Ono što bi evo i vi poručili trenerice Martina za kraj roditeljima, ali i budućim mažoretkinjama. Bilo bi nam drago da nam se pridruže i da nas ima što više, da lijepo surađujemo kako i sad sa curama ostalima i da se družimo. Dakle, i svi su dobrodošli. Aha, znači mogu sada prvi put doći u ponedjeljak, sutra? Da, sutra u 17 sati. 17 sati, 5 popodne. U malu dvoranu osnovne škole Đurđevac.
Evo sad i to znam. Da. Evo ništa, ja vam se, drage dame, zahvaljujem što ste mi bile danas gošće i što smo saznali više i o mažoretkinjama, ali i o đurđevačkim mažoretkinjama prvenstveno i želim vam još puno novih članica. Hvala vam i hvala na pozivu. I drugi put, naravno. I vama, poštovani slušatelji i gledatelji, hvala na pažnji u ovoj tjednoj emisiji Neki novi klinci. Govorili smo o mažoretkinjama grada Đurđevca. Sa mnom su u studiju Podravskog radija bile voditeljica đurđevačkih mažoretkinja, gospođa Martina Kutičić, hvala još jednom na gostovanju, i mlade mažoretkinje Dora Arap i Lana Divjačko. I vama, djevojke, hvala na gostovanju. Hvala. Do slušanja i gledanja.